Draga braćo sveštenici, dragi Beograđani, niste svi Beograđani, ali kad čovjek živi u nekom gradu neko duže vreme, on postaje deo grada. Vidite, to je tema isto. Dođe čovjek iz unutrašnjosti, kad najveći deo je tako valjda nekada i dolazio i sad dolazi, da li postane deo grada ili ga vuče nešto tamo gde je živeo ili gde se rodio. I koliko je proveo vremena tamo gde se rodio. Izvinite za taj uvod, ali uvijek tako nešto pronađem. Ovo mi je sad novo došlo da nešto kažem o nostalgiji za nekim mestom gde smo se rodili. U staroj Jugoslaviji bila su istraživanja ko najviše nostalgije ima kad ode iz svoje republike u Jugoslaviji. Najmanje nostalgije su imali Slovenci. Istraživanja, koji me verovati je naravno uvijek isto pitanje. Onda Hrvati, onda Vojvođani, namerno ih izvlačim iz Srbije, jel da? Onda Srbi, onda sve više i više nostalgije, jeli Bosanci, Hercegovci. Makedonija imala je najveću nostalgiju kad odu. Šiptari nisu uključeni u ono vreme u ta istraživanja. Pa značajno je naravno gde se čovjek rodi, ali koliko ostane tamo gde se rodi, to je ono. Ajde da počnemo od jedne misli velikog Paskala, Blaise Pascal, veliki francuski religiozni mislilac, filosof i naučnik. Ostalo je zapisano ovako: na dve stvari se grozim, na neznalicu koji je pobožan i na učenjaka koji ne veruje. Nećemo komentarisati, a moglo bi se novih 15 minuta da se ne pravim važan komentar na ovoga genijalnog, skoro genijalnog Paskala. Prevođene misli kod nas pre drugog rata. Naš vrli vladika Hrizostom Vojnović, koga sam lično znao, stariji ljudi ga znaju, to je bio ugled i primer, ne treba nikog preterano hvaliti, pogotovo ne kuditi. Ove reči lepe od našega prote meni upućene, uvek kažem treba hvaliti decu do kraja 3. godine. Do kraja 3. godine treba hvaliti decu. Kad ne urade nešto dobro, opet im pokažite, to sam u Engleskoj naučio, a onda opet ne uradi dobro. Onda ništa, opet mu pokažite. Po 3. put. Ni tada nema ljutnje, sad Engleska. Naravno da to ne može biti i cijela Engleska. Ali tamo da sam se ja kretao i moja draga Olivera Petrović, naš psiholog, koja je ovde završila, a tamo doktorirala na Oksfordu i koja mi je organizovala predavanja, kaže, pa prosečna engleska porodica je takva. Izbjegavaju kažnjavanja, a prve 3 godine kad uradi dobro, odmah pohvala. Nemojte, nervozni smo svi, dete ne uradi dobro, odmah se ljutimo nešto na njega, a sve upija to dete do kraja 3. godine. To nemojte sumnjati, ja nemam decu, ali Marija Montessori, jedan od najvećih pedagoga 20. veka, religiozna Italijanka, napisala knjigu Upijajući um. Do kraja 3. godine dete i posle, naravno, pomenje se valjda nešto. To bi bilo mnogo pesimistički. Ali dobrim delom ono što dete do kraja 3. godine od roditelja primi ostaje. Pozitivno, negativno, pa i jedno i drugo. Zašto čovjek postaje zaom? Pitanje koje postavljam nije ništa novo. U toku bezbroj prohujalih vekova ovo pitanje mučilo religiozne mislioce, filosofe, ali i obične ljude, naročito onda kada bi se susreli oči u oči sa zlom u drugom čoveku. Da li su ga neki ljudi odmah prepoznali i u sebi ili su ostali na pripisivanju zla drugome, jako je važno. Nije to samo Freud otkrio mehanizam odbrane. Mi ne možemo stalno pripisivati zlo samo sebi, još ćemo se pretvoriti u neke mazohiste. Ima i među pravoslavnim ljudima ljudi koji stalno misle da su zbog neče krivi, posipaju se pepelom, čestiti ljudi, ali
Mi psihijatri kažemo, oni su ipak neurotični. Naći sredinu između onoga u čemu si ti grešio, a u čemu greše drugi, pa greše drugi kao i mi što grešimo. Ko greši više, ne treba tako postavljati. Ali nije dobro kada kažemo drugi krivi neprekidno, ako da Bog spremamo za veliku salu Kolarčevog na jesen, da govorimo ko je kriv. Samo to, ko je kriv. Vladika Jovan Niški prihvatio je već, sad smo bili skoro i u Nišu, i bit će još, naravno, još poneko će biti, neću samo ja govoriti, ko je kriv. Pa to pitamo, naravno, hiljadama godina, ko je kriv, drugi, a nikad ja. A opet vas upozoravam, to je prirodan mehanizam odbrane. Freud je smatrao da je to neurotičan mehanizam odbrane, možda malo preterao. Prirodan mehanizam odbrane, ne mogu biti stalno kriv, ali nemojte samo drugi kriv. Ni samo ja kriv, ni samo drugi kriv. To je pogrešno i opasno. Naravno, nije kriv samo muž ili žena, još i deca kriva. Kriva porodica, krivo društvo, kriva vlada, krivi Hrvati neprekidno, Hrvati na Srbiji. Da bome, to ide na narode, a počinje od pojedinca. Najgore roditelji krivi za ono kakav sam. Pa znate šta, ja sam se malo bavio narkomanima jedno vreme na početku i napisao knjigu Ličnost mladog narkomana. Preko 90% narkomana su mi govorili da ste vi živjeli s mojim roditeljima, jadni roditelji. Pokušavao sam koliko sam mogao da ne stanem na stranu ni roditelja ni narkomana. Da budem koliko mogu objektivan, jeli? A posljednji cilj je bio da oproste roditeljima. Ovo kad kažu preko 90%, nemojte misliti da su lagali. Roditelji, idealnih roditelja nema, ali svađe, rastava braka posle 2 godine, 3 godine braka. Kome pripada, kako ide, svađa oko deteta. Dobro, to vidite, već govorimo o zlu. Dobrim delom su u pravu, ali cilj terapije, psihoterapije, ne samo moje, nego i drugi terapeuta koji su shvatili to, treba oprostiti na kraju roditeljima. A onda će oprostiti i sebi, ne možemo stalno biti krivi, ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. To sam držao negde predavanje, samo ta tema, jako složena tema. Ljubi bližnjeg svoga kao samog sebe. Pa onda moraš sebe voleti, naravno, ali ne sebično. Sebični ljudi ne vole sebe, budite uvereni u to. A ova zapovest iz Starog zaveta, pa onda Hristos ponavlja u Novom zavetu. A ne zaboravite prvu zapovest. Ljubi Boga svoga svim srcem svojim, svom mišlju svojom. Pa to je prva zapovest. A ovdje se kaže ljubi bližnje kao druga zapovest, pa podjednako jaka. A koga ćeš voliti ako ne voliš Boga u sebi, kod drugog čoveka, pa i u najgorim narodima, a genocidnih naroda nema. Nemojte, molim vas, genocidne narode, ni Nemačka, ni Hrvatska. To ne novo, to nije novo, nikad nije ni bilo u istoriji, kod pravnika, kod religioznih pravnika. Dakle, nemojte, opet je kriv drugi, a mi nismo. A opet se svodi na isto. Opet to mora biti to strašno kriv, kad se kaže zamisli genocidno. Naravno da je bilo zlih ljudi, ne baš malo. Kako je Hitler uspeo taj veliki kulturni narod nemački, veliki narod. Najduže sam i bio, Švajcarska, nemački deo i Nemačka, bio sam i u Francuskoj. Goethe, Schiller, Johann Sebastian Bach, najveće muzičko ime u istoriji muzike, protestantski hrišćanin, dubok hrišćanin, Robert Koch i tako dalje. Kako je uspeo taj Hitler da ih preokrene, ali ne ceo narod, nemojte, nije ceo narod. Ljudi malo znaju da je bilo 15 atentata na Hitlera od kad je došao na vlast. Ne sa zapada, nego Nemci su to pokušavali. To je čudo, ja sad ne znam, Božju promisao
nikad nisam baš do kraja mogao razumeti. Božja promisao postoji. Nikolaj Berdjajev, veliki ruski religiozni filozof, kaže: čovekom, istorijom, čovečanstvom upravlja Božja promisao, nužnost i slučaj. Vidite, i to je tema. To bi bilo okrugli sto. 3, 4, teolog naravno, psiholog, pravnik, slučaj. Pa ne znaju naučnici, još uvek nije jasno da li ima slučaja ili nema. Hrišćani su skloni da kažu da nema slučaja. Posle nekog vremena to što smo zvali slučaj pokazalo se da nije bio slučaj. Ali ne znam, da kažem ja, zašto ne bi bilo i slučaj. Ozbiljna primedba nekih, kažemo, pesimističkih mislilaca, da ih ne pominjem, Schopenhauer, Freud, bila bi postavljena samom naslovu ovoga predavanja, i to kada autor naslova spominje glagol postati. Zar čovek u svojoj biti, govorili bi ovakvi mislioci, nije od početka rđavizao, a i ceo je život u svojoj suštini nepopravljivo loš. I mnogo više, on je zapravo tragičan. To su ozbiljni mislioci, pesimistički, pa neko je blizu bio veri i drugi baš i nisu verovani, ali naravno uvijek je bilo pametnih ateista. Zna i naš dragi protac Zamahajev, s kojim sam razgovarao u svoje vreme, i jako sam želeo uvek, to sam govorio i Gajšeku, daj dovedite mi nekoga pametnog ateistu, dosadno razgovarati s ljudima koji isto misle. Učimo jedino od onoga koji ne misli isto. Naravno, mladim ljudima je potrebno jačanje identiteta kad se druži s ljudima koji slično misle, niko baš isto. Ali kasnije, kad čovjek završi neke škole, ne možemo reći da nema pametnih ateista, uvijek ih je bilo. Mada ja baš nisam ubeđen da ima tvrdih ateista koji cijelog života to ostaju. To baš je nešto i ne verujem. Ali pasite, a ima li moralnih ateista? Ima moralnih ateista, pitali me ljudi to davno kad sam mlad bio, pa ima moralnih ateista, šta ćemo? Eto vam opet zaokrugli sto. Pozovemo sveštenike ugledne, pozovemo episkopa nekoga, pozovite psihologe, pozovite naučnika nekog koja je ateista. A šta je moralni ateista? Pazite, pa ja imam primjere iz svoga života. 30 godina braka, 40 godina braka, nema preljube. Postali deda, baba, možda pradeda, u crkvu nikad ušli nisu. Moralni, imam primere. Pitao ja vladiku Atanasija Jeftića, kaže ima. Nije da nema, ali to su skriveni teisti. Znači, ako bi umeo da razgovaraš sa nekim tako pametnim ateistom, a ne tek 5 minuta, to mora da se razgovara mnogo duže, mnogo puta, on nije daleko od vere, od teizma. Kako je moralan? To kako je moralan, neću da vam objašnjam, pošto je to objasnio dosta dobro Sigmund Freud, realni pesimista, ateista. Objasnio kako čovjek može biti moralan, a ne verovati. Pa vi imate primjera, ali pogledajte malo primjera iz vaše bliže okoline. Susede neke, znate da su moralni, znaš, u malim mestima. Znate, ne idu u crkvu. Pa pitao ja neke od takvih. Neki ćute, ne odgovaraju, drugi slegnu ramenima, pa kaže, ne znam da li ima Boga, to je bolje, to je agnosticizam, pola Evrope, više od pola Evrope su agnostici. Tad sam počeo da se bavim agnosticizmom, jako nisam filozof. Teizam, ateizam. A ono ne znam, pa ljudi dragi, ceo život je tajna, ogromna tajna. Fizičari, svejedno da li su verujući ili ne, ispituju atom, nikad kraj ispitivanju atoma, biolozi ćelija, psiholog dušu i duh, astronomi, ako me nešto zbunjuje još uvek, milijarde galaksija, milijarde planeta, sunaca, milijarde planeta,
Ali vrlo davno jedan sveštenik koga sam baš voleo, nije više živ, bio sam mlad onda, pitam ja njega to. Kaže, Bog je stvorio čoveka samo na zemlji. To bi bila neka dobra anketa među ljudima, sveštenicima, na primjer, isto. On ne kaže da nema života tad. On nije rekao da nema života. Milijarde sunaca i planeta, ali čoveka ovako kakav je Bog. Dosta sam bio zadovoljan tim odgovorom. Da li je zadovoljavajući, ne znam, to bi bilo zanimljivo razgovarati i pitati. Kako se braniti od ovakvih pesimističkih, ali realnih pogleda na svet, koji nisu ni površni, a nisu baš ni bezrazložni? Kako postati? Zašto čovjek postaje zao? Tako je naslov predavanja. Pa i hrišćani kažu, pa Bog uvek je bio zao. Naravno ne govorimo o preprvorodnom grehu. Od onda zao, brate. Na razne načine zao. Kako se braniti i odbraniti? Nalazeći se u mučnom, donekle i nerešivom procepu između razumevanja i prihvatanja čoveka kao Božje tvorevine, stvorene po liku i podobi Božjem, savršenim, dakle i dobrim, od početka dobrim, i drugačijeg shvatanja i primanja čoveka kao bića, veoma duge evolucije, ništa to ne mora s Darwinom imati veze. Čovek je jako star, naravno ima ljudi koji kažu da je star 6000 godina, ne znam, to neke sekte, još uvek neki to umeju da kažu tako. Čekajte, pa nauka može da pogreši. Pošteni naučnici kažu, pogrešili smo. Ovo što sam govorio kao naučnik, ne ja, nego neki naučnik kad sam imao 30 godina, a sad imam 60, ja sam govorio, nisam govorio tačno. Tako da pošteni naučnici lepo kažu, a onda dolazi opet ne znam, jeli? Dakle, duga evolucija. Naučnici i religiozni naučnici, to isto može da zbuni, mene zbuni. Kažu, 100.000 godina čovek. Ovakav kakav je homo sapiens, nemojte, molim vas, 6.000 godina sektaško. I ne samo sektaško. 6.000 godina, a paleontologija, arheologija, a preistorija. Preistorija me uvek jako zanimala, ali ne, ko će sad više, ne, ali to je jako zanimljivo. Pa postojala preistorija, brate. Naša istorija stara 9.000 godina, Kaldejci, Vavilon, Sumerci. 9.000 godina, šta je to? A gde je čovjek pre toga? A naučeni kažu, ovakav čovjek, homo sapiens, 2 puta se ponavlja, ovakav čovjek, preistorija. I kad sam bio mlađi, to sam umeo da pitam i neke naše ugledne duhovnike, pa i oca Justina Popovića, znate što mi kaže? Ostavi se šta je bilo u preistoriji, ne znamo, mi počinjemo od Mojsija i objavljivanja judeo-hrišćanske religije, to je judaizam, ne zaboravite to, nemojte da pričamo o antisemitizmu. Srbija je jedna od retkih zemalja u Evropi koja nikad nije imala pogrom nad Jevrejima. Gotovo sve zemlje evropske su imale, uključujući Grčku, a tek Rusija i Poljska. Nisam judeofil, ali naravno nikad bio antisemita, su našli neki da plaćaju mangupe koji ruše spomenike na jevrejskom groblju. Mi smo judeo-hrišćanska religija, dragi moji. Gospod Isus Hristos rodio se u izabranom narodu jevrejskom, a od vremena Hrista svi smo postali potencijalno izabrani narod. Jevreji naravno će trajati do kraja sveta i veka, ne kaže Jerotić, nego apostol Pavle u poslanici Rimljanima 11. glava. Pažljivo čitajte. Apostol Pavle do kraja sveta i veka trajaće i jedan deo, to apostol Pavle kaže, preći će u hrišćanstvo. Dakle, nije lako sa evolucijom,
Nešto je trajalo, ipak mnogo duže nego što hoćemo da primimo, ali Božji princip je dat odmah najnižem živom biću. Hobotnica ima 180 miliona neurona u glavi. Čovjek treba da ima, kažu naučnici, preko 10 milijardi. Kako su izračunali? Nešto su mi objašnjavali, da vam ne prenosim to. Dosta ubedljivo to što su mi rekli. Preko 10 milijardi neurona u glavi. Kad se čovjek bavi nekim nižim bićem, ajde nećemo govoriti o psu koji je vuk, je li tako, mačka koja počinje od divlje mačke, konje od divlje konje, to nećemo. To su domaće životinje i znamo da je inteligencija upadljivo veća kod domaćih životinja nego onih u divljini. Ali pazite, kad se bavi neki naučnik, to je malo neobično, nekom mnogo nižom nego što su nego što su sisari, uključujući naravno i majmune, a zavoli tu životinju, ona se usavršava. Delfini su odavno na prvom mestu, nekad su bili šimpanze na prvom mestu, ja povremeno dobijam, treba opet da dobijem, prvi 10 inteligencije životinja. Dugo je bio šimpanza, šta taj može da nauči u zoološkom vrtu ili od ljudi koji se bave šimpanzom, naš Zoran Rajić, veterinar, desna ruka Vuka Bojovića u zoološkom vrtu, dao mi je knjigu, 500-600 strana, čuda živa šta je radio celog života, bavio se i gorilama i orangutanima, ali uglavnom šimpanzama, ne on lično, ali šta je naveo tamo, šta može da nauči šimpanza, a pustite šimpanza. Nego evo, delfin, dobro, delfin je inteligentniji od šimpanze. I sad, u onim ogromnim bazenima gde se bave delfinima, ako ona i svaki delfin ima svoga čuvara ili svoga učitelja ili nekog da čuvara najbolje, i sad pazite, mnogi to rade mehanički s njima, a nešto uvijek rade. Ako zavoli taj čuvar delfina, delfin će da izvršava sve što mu čuvar kaže, pa ona njegova već neobična inteligencija postaje mnogo veća. I to što je naučio, to je zadržao. To nismo rekli na početku, da se isključete mobili, ajde, sad kažemo to, dobro. Ali ajte sada, pa evo, vidite da ću ja vas gnjaviti ovde 1 sat najmanje. Pa sam se izvinio, pa ne morate, može slobodno čovjek i da ode. Što ja i nekada, onda mi to opomena malo bude, pa malo skratim. Ali ne mogu da vam to ne govorim. Božji princip prisutan od amebe preko hobotnice do delfina. Usavršavanje, a šta nam Hristos kaže? Budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, ne može. Ni svetitelji nisu dotle dolazili i uvek strepeli da će ih Božja milost napustiti. U Svetoj Gori bio sam naravno mnogo puta, pa mi starci i u Grčkoj i u našem manastiru Hilandaru kažu, napustio me Bog. A što, oče? Ne plačem 2 godine. Ne plačem. Srbin na Balkanu, u Srbiji, da plače. Ja to video u intelektualnim porodicama Evrope. Tu su deca, tu je žena. Plače muž, ne bilo zbog čega. Nešto uzbudljivo, plače. Nemojte sad to da ja pričam. Mora se menjati nešto. Svi treba da se menjaju. Religiozni da postanu, pobožni da postanu religiozni. Religiozni da postaju religiozniji. Bog nam je dao princip usavršavanja. A samo ovo, izvinite, vrane. Vrana, jedna vrana, inteligencija kod vrana različita kao i kod ljudi. Naravno i kod majmuna. Naravno i kod još mnogo niži. Različito, nisu svi isti nikako. A mi hoćemo nešto, a svi da budu pravoslavni, a svi da budu Srbi.
Ama različitost ljudi, dragi, najveće nešto na svetu, svaki otisak prsta drugčiji. Bilje uproleće svi vole na livadi da vide onoliko cveća, Bog je dao različitost. Naravno druge religije, a da bi druge religije mogli ceniti, ne druge veroispovesti hrišćanstva, to je opet zasebno. Druge religije, da bi mogli ceniti, morate svoju religiju dobro znati, uvijek iznova čitati evanđelje, uvijek iznova čitati poslanice apostola Pavla za sva vremena. Nema tu Jevrejina ni Grka, muško ni žensko, svi smo jedno u Isusu Hristu. Ko je to ikad rekao? Pa to je za sva vremena. Nema tu više Jevrejina i Grka. Nema muško ni žensko, patrijarhalno hrišćanstvo. Zna se ko je udarao pesnicom o sto u kući. To moj otac nije radio, ali to se radilo dugo vremena. Patrijarhat, koliko dobrih stvari u patrijarhatu, nema, mili moji, nema patrijarhata. Završena pesma. Bila je pesma, čak pesma nad pesmama nekada, ali mnoge stvari u tom evropskom, hrišćanskom, ne govorimo o balkanskom patrijarhatu, nisu bile dobre. Nema. Nove stvari dolaze, dobre i rđave, nemojte uvijek samo rđave. Naravno, Srbija je imala toliko nesreća i poslednji u 20. veku i sada, da ne može čovjek da ne bude, ali nemojte sad biti pesimisti ako ste hrišćani, a nema pesimizma ako ste hrišćani, ali ima sumnja. I to naravno sumnja koja ima granice. Srbi su mnogo varani kroz vekove, a kažu bistar narod. I ja ostajem pri tome da je bistar narod. A kako varani toliko? Kad je neko mnogo varan, kao pojedinac ili kao narod, on postaje preterano sumnjičav. To se u psihijatriji zove paranoično, ne paranoidno. Biti paranoidan je duševna bolest. Paranoidnost je duševna bolest. Odgovorno vam kažem, naravno, kao psihijatar. Paranoičnost je samo preterana sumnja, a ništa više ne veruje. A da li će ostati vera u Boga? A da li će ostati vera u vaskrsenje Hristovo, a sve drugo sumnjivo? Pa najvažnije od svega nam je Hristovo vaskrsenje. Šta će on to pričati kad apostol Pavle kaže, ako Hristos ne usta, uzalud vera vaša i propoved naša? Tačno. Zato jeste opala religija u Evropi, i to znatno, osim pravoslavlja. Ja vam to uvijek iznova kažem. Budimo ponosni, znajmo šta je pravoslavlje. Rimokatolička i protestantska veroispovest, istraživanja, ako ime verovati, desetine svakog meseca izlaze iz crkve u Evropi. Podjednako iz rimokatoličke i protestantske. A pravoslavna crkva u Evropi se uvećava. I ko prelazi u pravoslavlje, pitao sam mitropolit Antonije u Londonu, kaže, prelaze u Engleskoj, je tako bilo, a mislim da i svuda tako, prelaze obrazovani i visoko obrazovani. Pa nemojte sad to, nisam ovog Paskala slučajno na početku rekao. Grozim se nad neznalicom ko je pobožan, a ne mora biti, ne znam šta, intelektualac. Ne znamo danas, odavno već ne znamo šta je intelektualac. Jedan Francuz je pisao pre mnogo godina izdaje intelektualaca. Tačno, to nije više tako jednostavno. Reći šta je, kao što ne znamo šta je demokratija. Većina antropologa zaključuje da se dete ne rađa kao neispisana tabla, naprotiv, rađa se kao složena jedinka sastavljena iz genetskog nasljeđa, kao i iskustva prenatalnog doba i prema tome sa klicom dobra i zla. To je vrlo malo bilo kroz istoriju. Za Aristotela, ne znam tačno ko poznaje bolje Aristotela, neka mi kaže da kod Aristotela, genijalnog, naravno, Sokrat, Platon, Aristotel, ne znate ko je bio veći, a inače pre njih grčka filozofija. Čitajte Evanđelje,
Čitajte žitije svetaca, čitajte grčke filozofe pre Sokrata. To je samo kruna na kraju. Sokrat, Platon, Aristotel, kruna stare grčke filozofije koje počinje od Heraklita, pre Heraklita. A to je sve bilo negdje 500 godina pre Krista. Ne znate ko je genijalni bio? Parmenid, Empedokle. Empedokle, to je isto bilo negdje na 400-500 godina pre Krista. Empedokle kaže, jači pobeđuju slabije. Davno pre Darwina. A šta ćemo s evolucijom? S jedne strane naša vera, koja mora biti nikad dovoljna. To je to da je ću pričati. Je nikad dovoljna, nemojte uobražavati da smo ne znam kakvi hrišćani. Čak i kad smo pravoslavni. A tu nam je dato jezgro Hristovo. I vraćam se na ono ko prelazi u Evropi. U Francuskoj imate ne samo pravoslavnu crkvu, nego imate manastire, a manastiri imaju metohe. Francuzi, to nisu ni Rusi, ni Srbi, ni Grci. Francuzi prelaze, Boga mi prelaze ipak školovani ljudi. A pitao ja mitropolit Antonij u Londonu, a koliko traje to dugo iskušenički staž, da kažemo? 3 do 5 godina, 3 do 5 godina kad neki Englez, on je skroman bio, nije teo ni da mi kaže koliko je preveo Engleza, nije to bio ne znam kakav broj, nemojmo ni to obražavati. Anglikanci, protestanti, ali protestanti prelaze češće u pravoslavlje, to svi znaju, rimokatolici retko. A ima i tih primjera, naravno. To je opet, zašto da ne pričamo. A pita mitropolita, a koliko je otpalo? A neće, kaže, koliko je prešlo? Kaže, 5-6. A on 40 godina je misionario, kad sam ja kod njega bio, a još je 5 godina živeo, 45 godina. 5 do 6 je otpalo Engleza za niz godina. Kad uđeš u pravoslavlje, a onda su znali zašto su pravoslavni. Pa zašto sam ono govorio prvo pobožno, religiozno, da nije isto. Prvo to, drugo Paskal ovde, grozim se, to je malo jaka reč, baš da se grozim. Kao hrišćanin neću da se grozim, a pogotovo ne da sudim. A ne sudi da ti se ne sudi. Aha, a nema suđenja. A nemojte to. A prelazi iz jedne partije u drugu, a iz druge u treću. A komunisti idu u crkve. A nemojte, pa to je najteže od svega, priznaje, suditi. A sudi sebi, a ne budi mazohista. Kad sudiš sebi. Ja sam psihijatar, nagledao sam si mazohista. A ne mora, čak nisu bili ni pravoslavni. A ne mora biti pravoslavan, pa postati mazohista. Ima ljudi koji, i opet jadni roditelji, stroge roditelji, Freudov kastracioni kompleks. Lečili smo impotentne Srbe u našoj bolnici, Drahtiša Nišević. Očevi surovi očevi. Pa nisu bili svi srpski domaćini 1000 godina, a i toliko nam je otprilike od Ćirile i Metodije i Svetog Save, nisu bili svi, ni školovani, ni neškolovani, nisu bili surovi. A Boga mi, bilo je i dosta surovih očeva. Žena imala da ćuti, bila pokorna, znaju mnogi koji me slušaju, pokorni smo iz straha, a poslušni iz ljubavi. Nemojte brkati ta dva pojma, to nisu sinonimi. Žena bila pokorna. Pusta da je jedna žena pre 2-3 godine kaže šta nam je falilo, rađali decu i lepo kuvali. Pa muževima srpskim i sada prija tako to. Šta će školovanje, to kažu još uvijek u nekim planinama našim, ne znam da li je tačno, da neki seljaci ne daju ni u osnovnu školu ćerku, ne trebaju ništa. Udaće se sa 16 godina, ko što je 2000 godina u hrišćanstvu bilo, kod nas 1000 godina, uzimam taj period, možda su Srbi živjeli ovdje i pre, nije baš jasno to u nauci, moguće, ali po drugim imenima, ne baš to, Srbi. Bilo je, dakle, pokorno. Pa pokorni su Nemci postali Hitleru. Nemci. Kultura ogromna, Nemačka. A već Rusi Staljinu manje me čudi. Rusi su bili
pokorni carevima, a daleko od toga da su svi carevi bili surovi, a bilo je surovih careva, a došao najsuroviji car Stalin, koji je imitirao careve. To se zove identifikacija sa agresorom. Njemu su prijali ruski carevi, a naravno da ih je grdio. On je Gruzijac bio, ne zaboravite to. Vidite kako to u jednom najboljem narodu, dragi Dimitrije Stefanović, naš sekretar akademije, bio je s jednom grupom u Gruziju i kaže da ne zna da li ima nekog Gruzica koji nije pravoslavan. Bili su tamo 2-3 nedelje, obilazili Gruzija, veoma pravoslavna zemlja. Stalin je Gruzijac. Da ste vidjeli kukolje i pšenica. Ali Hristos kaže, nemojte čupati kukolje za ime Boga. To je evanđelje, kad čovjek čita ponovo, nemojte da vam evanđelje bude dosadno. Onda pauzirajte malo. Ako čitate, treba li svaki dan čitati, naravno. Ali ako vi ništa ne primetite danima kad čitate opet, ne znam, Mateja, na primjer, i ništa pod milim Bogom ne primećujete malo. Pauzirajte. Nedelju dana, mjesec dana, pa ponovo čitajte, opet ništa ne primećujete, nije dobar znak. To je Jungova individuacija i hrišćansko oboženje. Niste ništa napredovali, usavršavanje opet isto. I ne mogu tu jevrejsku staru izreku, sigurno sam vam govorio, ako ne postanemo bolje, postaćemo gori. Stara jevrejska izreka. Pa to će vam svaki pametan student psihologije ponoviti. Ako ne postanemo bolji, a ne sutra da sam bolji, nego se trudim u toku cijelog života da budem malo bolji, malo bolji. Malo više hrišćanin, ako smo na hrišćanstvu i na veri. A nikad dovoljno. Ja sam hrišćanin, a što se ima? Činim dobro koliko mogu, rađam decu, sve to lepo i krasno. To se zove pobožno. Nije dovoljno više u 21. veku biti samo pobožan. Dakle, nema neispisane table, da se dete rađa kao neispisana tabla. To sam vam pričao, oprostite, ipak ponavljam neki stari. Žarko Trebješan je naš ugledni etnopsiholog. On je završio psihologiju, a i doktorirao na patrijarhalnom vaspitanju Srba nekada. Znate šta kaže? Čitao ja naravno tu disertaciju, jako dobra. I školovani i neškolovani Srbi kroz vekove. Dete je beslovesno biće. Ja pogledam za svaki slučaj u rečniku šta je beslovesno biće, nerazumno. A šta kažu savremeni psiholozi, da ih ne hvalim, studirao sam i ja psihologiju, nisam dao diplomski jer sam otišao u Evropu. Šta kažu savremeni psiholozi, i religiozni i nereligiozni, molim lepo, to treba naglasiti. Dete kad se rodi, veoma složeno biće. Kako složeno? Genetika, prenatalno doba. O prenatalnom dobu neću da vas gnjavim, već sam mnogo puta pričao, dobio ja stručan časopis iz Amerike. To nije parapsihologija, to nisu bajke. Stručnjaci, sad da kažem mladima ovde, pazite kad zatrudnite. Prvo, nemojte zatrudnjavati, nisam moralista nikakav. Nemojte zatrudnjavati pre braka za ime Boga. Ili pobačaj, ili prisilan brak. Prva svađa u braku, muž kaže, iskustvo moje 40 godina psihoterapije. Muž kaže, ne svaki, razume se, ti si me ucijenio, razgledajte to. Pa, rade to žene, daleko od toga da sve rade to. I ide s nekim, vidite, to je već posebno, 2, 3, 4 godine. A kako će drugčije biti? To nemojte me to pitati. Šta će se, to već i sveštenici ne znaju šta da odgovore, Kaluđeri i dalje strogi. Opet istraživanja i Evropa. U svim evropskim zemljama 3 godine trajala istraživanja, nije površno. Prosječan muškarac u Evropi ženi se sa 35 godina, prosječna žena 30. Sa težnjom prema gore. U Srbiji istraživanja u toku,
muškarac 30 godina, žena 27. Pa, šta ćemo da radimo s tim našim nagonom? Ne znam, Kaluđeri kažu tako, nema ti ništa. Do braka nema ništa, neću ništa da kažem. Ništa ne može, ali eto, 35 godina muškarac, oci jedoše kiselo grožđe, a deci trnu zubi. To važi, ali u hrišćanstvu ne bi trebalo da važi. Prorok Jeremija u 7. veku pre Hrista, prorok Jezekilja u 6. veku pre Hrista. Dolazi vreme kada će odgovarati svaki za svoj greh. Ako si učinio greh, ti odgovaraš, ne otac i majka. 7. vek pre Hrista, mili moji. Druga knjiga Dnevnika također to ima. 5. knjiga Mojsijeva također to ima. I ništa od toga. I dalje naši roditelji, deda, baba, pa šta će imati protiv njih? Bar ne protiv mojih. Čovjek u Srbiji ne zna mnogo, pradeda, čukun, deda, ne znaju. Crnogorci znaju. I dobro, to ima i dobre i loše strane. Loša strana je plemensko, pa cijela istorija čovečanstva je počela od malih plemena, pa se udruživali, pa postojali mali narodi, pa se udruživali mali narodi i postali veliki narodi. A nacije tek od Francuske revolucije 1789. godine. A veliki engleski filozof, ne baš mnogo religiozan, David Hume, 1741. godine prvi upotrebio izraz nacija. Nema pre toga nacije. Narodi, a pre naroda plemena. Pa ja i ti jedno smo, ja i ti u plemenu jedno smo. Pa zar je Hristos došao da održava plemensko? Zar je apostol Pavle mogao da kaže nema Jevrejina ni Grka? Vidite koliko smo malo hrišćani. Ja samo zbog toga to govorim, a ne govorim kao pesimista, pošto to nisam, nego vam govorim samo zbog rada na sebi. Ali nemojte mučiti sebe. To je opet mazohizam. Ajde da budem bolje. Ambiciozni. I Srbi su jako ambiciozan narod, preterano. To je opet neka kompenzacija neke slabosti. Alfred Adler. Dete je inferiorno. Svako dete je slabo. A šta kaže Njegoš? Genijalni. Njegoš ne kaže uzaludno. Genijalni. Šta je čovjek? Ko slabo živinče? A religiosan duboko. Pa to je suština. Čovjek je slabo biće, jako. Adler, koji nije baš mnogo religiozno bio, tek pred kraj života, kaže, najsavršeniji pojam je Bog. Kaže Adler u knjizi Smisao života, koja je prevedena kod nas. Najsavršeniji do čega je čovjek došao kao pojam je Bog. Ne znači da on postao nešto. Jevrejin to ne mora ništa da znači, naravno, mada Jevreji baš i ne prelaze u hrišćanstvo. U mom dugom životu trojicu sam Jevrejina u Evropi sreo, koji su postali hrišćani kao prvi apostoli. To je Božja milost neka bila, nema govora. Postane istinski hrišćani. Ali da, Jevreji ne prelaze, što bi prelazili, Božji narod, trajaće do kraja sveta i veka, gone ih neprekidno kao najgore, a oni sve jače posle tih gonjenja. Naravno, ima iskušenja i oni, kako da nema iskušenja. Ili su preterano religiozni, ortodoksni Jevreji, ili ne veruju uopšte u Boga, i naravno najpametniji deo, a najpametniji deo kod Jevreja, ipak većina, kažu ne znam. Svi hoćemo doživljaj Boga. Ne možete to, pamet vam neće mnogo reći, ali pod pameću razumem razumni i um. Nismo ni razumni dovoljno, ne kažem samo za sebe. Nismo ni kao čovečanstvo dovoljno razumni, a Bog nam je dao um. Svi jezici sveta imaju razliku, a razum um, i srpski jezik ima to. Kad smo razumni, to je sad neka moja ideja, ludskasta malo, kad smo razumni, mi smo najčešće pozitivisti, materijalisti, ateisti. Zašto? Zato što se oslanjamo na čula.
Pa slušao sam to i od naših bistrih seljaka i od školovanog čoveka, gdje ti je Bog, a kakvo pitanje, to je ružno pitanje, da kažem ja kao Paskal, grozno pitanje. Gdje ti je Bog? Niko nikada Boga video nije, suštinu Božju nikada niko razumeo nije, niti će razumeti. Ja jesam i vidjela imam. Dobro, pa prihvatam to. A ovo da niko nije suštinu Božju razumeo, kaže Sveti Vasilij Veliki, dakle 4. vek, kaže Sveti Vasilij Veliki, a ponavlja Sveti Grigorije Palama, ali zato kaže energija Božja. Veliki Sveti Grigorije Palama, naš mitropolit Amfilohije je doktorirao na Svetom Grigoriju Palami i to na Svetoj Trojici kod Svetog Grigorija Palame. Čitajte, to je na grčkom jeziku, pa je prevedena kod nas, čitao ja. Naučio malo više, Sveta Trojica, jako komplikovana, mili moji, jako komplikovana. Nije baš lako razumeti, ali eto, pomogao mi je Amfilohije, Grigorije Palama, na našem jeziku je prevedena i može se razumeti. Na tom doktorirao, na Svetoj Trojici, kod Grigorija Palame. Dakle, dete nikako nije neispisana tabla, dakle, beslovesno, nerazumno, psiholozi kažu veoma složeno, genetika, pa ne volimo mnogo genetiku, jer postavlja pitanje jesmo li slobodna bića. Šta ćemo sa naslednim bolestima duševnim? Vidite, depresija, gdje su Srbi bili depresivni? Ja 40 godina radim sa Srbima, radio sam i u Evropi, sa Evropljanima. Depresija je duševna bolest, ljudi dragi. To vam kao psihijatar kaže. A ima najmanje 10 vrsta depresija. Od takozvane reaktivne depresije do endogene depresije koja je nasledna. Te pa lečimo mnoge stvari danas, ne da hvalimo moju medicinu. Rak sa metastazama izlečen. Knjiga piše Bernie Ziegel, psihoterapeut, hirurg, religiozan u Americi, ne znam više da li je živ, prevedena ta knjiga. 4., 5. izdanje, Nataša Marković, Plavi jahač, Bernie Ziegel, medicina, čudo, ljubav. To je naslov. Daje primere, određene primere njegovih pacijenata, naravno lekovi, ali i metanoja, mili moji. Čovjek dobija sve bolesti iz psihičkih razloga, to se zove psihosomatika, a ta psihosomatika znao je već Hipokrat 500 godina pre Hrista, a onda početkom 20. veka Amerika, molim lepo, Franz Aleksander počinje sa psihosomatikom, osvajajući se na Hipokrata. Sve bolesti, preterujem, sve bolesti od gripa do raka su psihičke. Sad sam imao veliku Božju milost. Uvijek sam želeo da razgovaram sa više kanceroznih bolesnika. Nešto u mojoj okolini, Bogu hvala, i nije bilo, osim moje Jelene. Dobro, to bi bilo dovoljno, ali ona je imala neki neobičan rak nosa, krajnje retko. Kako je dobila rak nosa, Bog svjetina, ne znaju ni lekari, ništa, nije moglo ništa se uraditi, ni operacija, ni zračenje. To je veoma redak rak nosa. U Nišu sam držao predavanje, pozvala me jedna žena, onkolog, koja je imala rak dojke, izlečila rak dojke, religiozna, pravoslavna, izlečila rak dojke i preko 10 godina ona je zdrava. Posvetila se kao lekar bolesnicama od raka dojke i pozvala me sad kad sam bio u Nišu, u njenu ambulantu, dispanzer, da razgovaram sa 15-20 je bilo žena sa rakom dojke, negdje između 35 i 60 godina.
To je nezaboravno, to ne mogu da vam ne pričam, vidite koliko vas gnjavim, ne mogu da ne pričam. Ta žena onkolog, ona nije završila nikakvu psihoterapiju. Ona svaki 15 dana zove te pacijentkinje i sa njima razgovara. Nema klinike u Americi, nemojte, Amerika, politika ne valja ništa, nauka je napredovala sjajno. Nema klinike ni u Evropi već, a u Americi pogotovo, koja nema psihoterapeuta. Onkološka klinika bez psihoterapeuta. Pa davno shvatili američki lekari da je psiha, sad da je najvažnija psiha. Ajde, ja mislim da jeste, ja možda preterujem, a i ne bavim se onkologijom. Ali jedan od važnih faktora, i sad ona godinu dana s njima razgovara. Kaže, ajte doktore Jerotiću, razgovarajte sad vi s njima, i ona je prisutna. Ja sam bio zaprepašćen kao psihoterapeut prvo tog optimizma. One sve imaju već duže vremena to. Terapija, psihoterapija ove koja se izvinjava predano, kaže, ja nisam psihoterapeut, ali eto izgleda ima nekog rezultata, imala sama rak dojke. Ko najbolje leči alkoholičara u Americi, i ne samo u Americi, bivši alkoholičari. Ko najbolje leči narkomane u Americi, ne samo u Americi, bivši narkomane. Bez nevolje nema bogomolja, sve to znamo. Kad si neku bolest krupnu dobio, pitaj se za ime Boga. Vidite, Srbi nisu ni pesimisti ni depresivni. Kad dobiju rak, imao sam primere, ne ja lično, nego u našoj bolnici, ubije se. A da li treba reći ljudima da imaju rak? Amerika svakom kaže da ima rak. Svakom. Možda je preterano. U Jugoslaviji, istraživanja, bivšoj Jugoslaviji. Počeli su u Sloveniji da govore, ne baš svima, ali skoro svima. Pa Hrvatska, pa polako, pa Makedonija, Kosovo, Metohija ne govore. Pa ja nemam tu nikakvog odgovora na to. Treba, ne treba, treba vidjeti s kim imaš posla. Kad razgovaraš kao onkolog, kao lekar, da li treba reći ili ne, a treba li porodici reći, pa, i to je pitanje, ali zašto ne? A kako porodica reaguje, kako koja? A ako našem čoveku kažete veliki procenat, imali smo samoubistva u bolnici kad mu se kaže da ima rak. A jedan jedini slučaj, izvinite što to pričam, nije imao rak. Pogrešna bila dijagnoza i na obdukciji nije nađen nikakav rak. Pa otkud to sad Srbi s jedne strane hrabri ljudi, ne mislim sad samo na ratnike, hrabri ljudi, pravoslavni, ajde, zašto moj narod nije baš bio mnogo pravoslavan. Ono pre 10-15 godina jedva 40%, sada preko 80% u anketama Srbi pravoslavni. Pa ja vam govorim, pobožno i religiozno nije isto. Pa kako to? Pa ko će to verovati sada? Crkve pune, a vrlo malo primaju sveštenike u sred Beograda, to sam čuo od sveštenika, to je vrlo mali procenat. Crkve posećene, pune crkve u Beogradu, moja crkva Svetog Marka, i kad nije praznik, prilično se napuni. E pa šta, nismo crkveni, nismo crkveni bili, sad jesmo crkveni, ali što ne primaju sveštenike, to znaju sveštenici bolje procena da ne kažem. Ali dobro, Bogu hvala, crkve su 12%, bravo, tako sam i čuo, nisam teo da kažem, hvala. 12% u Beogradu, niko živi, ne znam koliko ima Beograd stanovnika, licitiraju od 800.000 do 2,5 miliona. A preko 2 miliona mora da ima Beograd, ima neprijavljeni koliko hoćete, onda još i novi dolaze, pa 12%, sad sam skoro bio u Oslu, pravoslavna crkva, norveška, ali srpska, pozvala me da držim predavanje, gostili me nekoliko dana, zašto to pričam? Norvežani
bilo je u našim novinama, tamo sam to proveravao. Svaki Norvežan je milioner. On nije bukvalno milioner, ali ona nafta koju su pronašli izvozi Norveška, siromašna zemlja bila, izvozi naftu. Ovi moji dragi ljudi, Srbi, bez akcenta govore srpski. Deca im govore bez akcenta srpski. 20 godina su u Norveškoj. On je završio tehniku u Beogradu, ona psihologiju u Beogradu. Tamo se dalje usavršavali, ona je postala klinički psiholog, ima privatnu praksu, a on je postao šef jednog velikog preduzeća saobraćajnog. Naravno, on je Norvežanin sad, 20 godina. Ali on je Srbin pravoslavan ostao i sad u vezi procesa. Pitam ja koliko Srba u Norveškoj ima. Kaže oko 3000. A koliko su sad uz crkvu? 10%. I sad ja to nisam njima komentarisao, niti pitao, učinilo mi se malo. Ovdje mi ljudi kažu kako malo kad ovdje 12% primaju sveštenika. Ali pazite, ti koji ne primaju sveštenika ne znači da nisu bar pobožni. I ja strogo razlikujem verujuće ljude, nema na zemljanoj kugli čoveka koji u nešto ne veruje. Veliko ne, malo ne. U nešto veruje. Mladi komunisti verovali uoči Drugog svjetskog rata. Verovali. Stalin, Lenin verovali. Neću da poredim baš sa hrišćanskim učenicima u prvim vekovima, ali verovali. Naravno, posle sve manje. Oni koji su se otrežnjavali već su iz partizana izlazili. A tek posle rata, zna se ko je posle rata ulazi u partiju. Kaže iz interesa. Ali nemojte suditi. Jer to sam vam pričao, verovatno i oprostite za ponavljanje. Ono kad je bilo marka i dinar, ujutru jednu, podne drugo, uveče treću. Idem ja taksijem, taksimetar se brzo okreće, ja ćutim neko vreme, pa onda bojažljivo kažem taksisti, da li mi ovaj taksimetar vaš u kvaru? A on se osorno okrene prema meni i kaže: ja imam 3 dece i ženu koja ne radi, ako vam se ne dopada, izađite. Pričam na svim tribinama. Dragi moji, on nije lagao, ja nisam proveravao, on nije lagao, on je delovo tako kako jeste. I šta ćemo sada? I sada danas, i sad sudi, sada, a znate šta, kad nema ideje u ljudima, veliko i, ima mnogo idejica, i to više nema ništa, nema više ideja. Marksisti su bar nešto verovali, imali neku ideju Marksa. Nema ideja više, veliko i, a ideja vada je i religija. Religiozna ideja u tom smislu. Naravno, to je i kultura. I šta je kultura? Religija, filosofija i umetnost. To je kultura, ne nauka. Nauka, hoće protiv nauke, vidite šta radi nauka. A zloupotreba, uvijek zloupotreba. Sve je zloupotrebljeno. Pa je li hrišćanstvo zloupotrebljeno? Pa kako da nije, Hristos ponovo da dođe. A ko je napisao, kad je ponovo došao, pod znacima navoda, Dostojevski. Pa od njega da ostalo samo onaj veliki inkvizitor. Ljudi dragi, nemojte među mladima da niste čitali. Čitajte Bratu Karamazove, inače najveći roman, ali sve je divno. Idiot, Miškin. Dolazi Miškin od teške epilepsije, izlečio se ipak, a bio je skoro idiot u Švajcarskoj kad je bio bolestan, izlečio se, došao u Rusiju i kad je video šta se sve dešava u Rusiji, a Rogožin ubio lepu Nastaciju Filipovnu, vratio se natrag u epilepsiju i idiotiju. A Miškin je, kažu, Hristos. Primer Hrista u delima Dostojevskog, najbliže Miškin. Najbliže Miškin. Kako je to tuga? A šta se posle dešavalo s našom dragom Rusijom? A svi kršteni? A bolševici? Pa ne može biti da su krivi sa zapada što su Rusi postali bolševici. Jesu oni pomagali revoluciju, to je tako. Ali Rusi koji veruju
Kad veruju, oni verovali, apsolutno u Staljina verovali, naravno i on uterivao strah u kosti, verovali Rusi. Sve Bogu hvala, sve je drugčije sada, vraća se, pa i kod nas se vraća. Ali kako se vraća? Treba se vratiti kvalitetniji hrišćanin, ne više pobožni. Bogu hvala da je bilo pobožnih Srba, spasli Srbiju od turskog ropstva, to su bili pobožni. Naravno, bilo je i religioznih u vreme Nemanjića, a onda tih nekoliko stotina godina nije više. A Srbi sačuvali i pravoslavnu veru, ko je sačuvao za vreme Turaka? Bolje da ne znamo koliko je prešlo u islam dobrovoljno. Aha, dobrovoljno. Bolje da ne znamo koliko je prešlo u rimokatolicizam, u Hrvatskoj dobrovoljno. Bolje da ne znamo. A zna se da je prelazilo prilično, nisu Turci bili od Kosovske bitke pa do njihovog konačnog odlaska, knez Mihajlo Veliki, naš Obrenović, nisu bili isti, daleko od toga. Čak jedan manji deo je bio kad su bili nasilni, veći deo, ali vidiš, brate, dobijaš privilegije, zlo u nama, jadan, ko živinče čovjek. Pa naravno, zlo u nama, 3 dece, 5 dece, žena ne radi, pa idem u drugu partiju, pa pojma nemam ni u kojoj sam bio. Pa da, pa budi u nekoj partiji, znaj bar šta su radikali, šta su demokrate, ali to je sve gotovo. To su idejice, nema ideja. Neko ko je u nekoj partiji danas, pa zna da objasni zašto je tu partiju uzeo, svaka mu čast. Socijalisti možda, sad smešno, ja nisam bio nikad ni u jednoj partiji, to sam već je ranije govorio, Bog me sačuvao od toga. Bog me sačuvao, niko drugi me nije mogao sačuvati. U Beogradu bio čitavo vreme. Jedva dobio specijalizaciju, a ipak, evo, zalagao se i profesor Vujić, koji nije bio u partiji, a bio je na klinici. Dnevno i vodio je kliniku, a ja sam kao volonter tamo radio, video i profesor Vujić da ja volim tu neuropsihijatriju. Zalagao se, ipak godinu dana sam čekao. Ispitivala UDBA šta sam radio u Evropi. A u Evropi sam radio kao psihijatar, ne družeći se sa emigracijom. Četnici baš i nisu bili mnogo, ali ništa nisu govorili. Radio svoj posao pošteno i u Bernu, i u Berlinu, i u Cirihu, i u Parizu. Radio psihijatriju. Dobio platu manju nego Francuzi ili Nemci, naravno. Evo, vraćam se na to da dete nije neispisana tabla i da treba paziti kako ćemo s njim. Vraćam se na genetiku. Genetika, opet američka, jako pesimistička. Zašto pesimistička? Znate šta kažu? Još nisu dokazali. Duševni bolesnik, alkoholičar, narkoman, samoubica, ubica, neka greška u genima. Nisu još dokazali, ako dokažu, jesu to onda, kao hrišćanin i vas hrišćani pitam, jesu to grešnici ili bolesnici? Nismo još učili i polagali specijalistički ispit iz psihijatrije, gde su naši profesori govorili i ubica i samoubica je poremećen čovjek. Vidite, ja to skoro i danas mislim. A šta ćemo to? Kako to suditi? Samoubica, ubica. A vidite šta radi samoubica? On ubije celu porodicu, pa ubije sebe. I šta ispituju psihijatri? Ispituju samoubicu koji poubio sve redom i sebe nije ubio. Ništa, znam da će ide u zatvor, ali ništa ne. Ali ovo je češće, čak mnogo češće. Pa onda kažnjava sebe, pa razume se. Ubija druge, kažnjava sebe. Dobro? To je razumljivo. Da su poremećeni, nama su ozbiljni profesori i u Evropi ovdje govorili, to su poremećeni ljudi. Je li ubica, svaki ubica poremećen? Pa sad, znate šta, ja ne mogu da tvrdim, ali sklon sam tome da kažem. A zašto je postao ubica? Već počinje komplikacije ogromne.
Zašto? Postoje ubica sociolozi, psiholozi, psihijatri, a opet detinjstvo, nemojte da plaši mlade, opet detinjstvo, opet one prve 3 godine i nasleđe, genetika, zato vam i kažem, genetika, čukun deda, čukun baba preskoče sve, pa se javljaju čukun unuku, ne mora negativno biti. Uvijek dajem primjer slikarstvo. Dete malo dajte svakom detetu sa 2-3 godine da žvrlja nešto. Da žvrlja, crta svakom detetu. Psiholozi koji se bave decom kažu svako rođeno dete ima neki talent. Uveren sam da je tako. Pa 2, 3, 4 dece, pa svaki ima nešto drugo svoje. Dok je bilo 3, 4 i 5 dece nisu bili potrebni ni psiholozi ni psihijatri. Pa nema patrijarhat, eto dobre strane patrijarhata, pa nema, pa ko će danas da ima 4, 5 dece? Ima, Bogu hvala, retko. Pravoslavni još pri tome, neki od njih, zna se, koji imate imena i prezimena. Dakle, zla je bilo uvek, nemojmo imati nikakve sumnje. Odakle zlo? Nemojte me to pitati. Prvorodni greh, to je jedno od mogućih odgovora. Samo jedan od mogućih odgovora, za hrišćane jedini.